ons gou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek jy my red en my God. Hoe groot is U? Ek het in 'n diens gesit soos hierdie, mooi lewe, kerk toe gegaan, niks verkeerd gedoen nie, letterlik, niks verkeerd gedoen nie. My ma sou my gevoeter het as ek enigiets verkeerd gedoen het. En gedink ek is op pad hemel toe, God geglo, gebid, gelees en gealles, en ek was net 'n mooi sondaar en verlore. Grootste skok van my lewe, toe ek besef ek is nie wedergebore nie, dat ek nie die sekerheid gehad het, dat ek God se kind is, en dat hy my sonde vergewe het nie. En daai dag het die Here my kom herskep. 2 Korintiërs 5:17 sê, if someone is in Christ, he's a new creature. The old things have passed away. Behold, everything have become new. Dis wat in my lewe gebeur het. Die 27 September hierdie week is my vrou 3 jaar terug oorlede. So dit was nou 'n tranendal verby gewees, maar ek het sulke mooi herinneringe aan Lorraine. Baie van julle of van julle ken haar of het haar geken. Sy het sulke diep spore in soveel mense se lewens getrap. Sy was God se geskenk aan my. Daar's nie 'n manier wat ek my bediening sou kon vervul as predikant as ek haar nie in my lewe gehad het nie. Julle dames het nie idee wat 'n verskil julle en julle man se lewens maak nie. God het vir Adam gesê, gee vir jou 'n hulp wat by jou pas. Ons het al die hulp nodig wat ons kan kry. Let me just say something to the lads, to the dads and lads. About 2 years ago, I preached on one of my heroes, and that is Gideon. And we just sang about being weak and how God uses weakness. And remember, Gideon was the guy, when God appeared to him, he said to him, God is with you, mighty warrior. One translation says, great hero. And Gideon was everything but a hero. In fact, he said, ek is die minste in my stam, en ons stam is die kleinste van almal in Israel. We are nobodies. But God has an ability to use nobodies to do unbelievable things. And I am a testimony of that as well. But Gideon had another hero in his life, and we never preach about him. And that was his father. His father? You only once read about his father. God told Gideon, after the calling he gave to him, you need to go and deliver my people. He said to Gideon that evening, he said to him, go and destroy the altar that was built for Asherah, or one of the heathen gods. Dit het so die mekaar gegaan met daai klomp Israeliete, dat hulle met die een kant God gedien, en die ander kant het hulle die heidene se afgode gedien. En God sê vir Gideon, gaan breek daai altaar af, en toe doen hy dit. En die volgende dag, toe kom die mense van die dorp en sê, wie het dit gedoen? Toe sê iemand, is Gideon. Toe is hulle woedend vir hom, en toe wou hulle iets aan hom doen, en toe sê sy pa, die een, wat aan my seun raak, by implikasie, sal sterf. En laat hierdie afgod vir homself beklei, as hy dan so 'n wonderlike afgod is. Nog 'n hero. Dads, you are heroes. Don't ever forget that. Your kids watch you, and other people's children watch you. Okay, vanmôre wil ek praat oor 'n ander hero, en sy naam is Caleb. Numbers 13 verse 27. This was their report to Moses. Now, you will remember that that Moses sent out 12 spies to go and spy out the land of Canaan, and they came back, and Caleb was one of the 12. He and Joshua were the 2 and the other 10. Numbers 13:27. This was their report to Moses. After 40 days they came back. They said, we entered the land you sent us to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. En hulle het van daai lieflike druiwe saamgebring. But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified.
We even saw giants there, the descendants of Anak. Die Afrikaans sê, die boodskap van Stefan Joubert in Numeri 13 vers 30, ons kan nie teen hulle gaan oorlog maak nie, hulle is baie sterker as ons. Ons is terug by die swakheid, ons swakheid. Ons is so bewus van ons eie tekortkominge. Hulle het ook allerhande bangmaak stories oor die land onder die volk begin versprei. Die land wat ons verken het, sluk sy inwoners in, het hulle gesê, om nie eens te praat van die mense wat daarin bly nie, hulle is almal reusagtig groot. So 10 of the 12 gave this negative, hopeless report. In verse 33 they said, we were like grasshoppers in our eyes and in their eyes. Nou ons dorpsjapies weet nie veel van springkane nie, maar julle in die omgewing verstaan, springkaan, die trap hom net dood. Kyk hoe reageer Caleb op hierdie negatiewe verslag. Numeri 13:30. Toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Numbers 14 verse 6. 2 of the men who had explored the land, Joshua and Caleb, tore their clothing, and they said, if the Lord is pleased with us, you will bring us safely into that land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and honey. Do not rebel against the Lord, and don't be afraid of the people of the land. They are only helpless prey to us. They have no protection, but the Lord is with us. Don't be afraid of them. Nou hier kom die positiewe getuienis van God se krag en God se genade, en hoe reageer die volk? Numeri 14 vers 10, toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Gooi hulle met klippe dood. Nou kom nou vriende, ek en jy bedoel dit so goed, ons neem 'n besluit vir die Here, ons neem standpunt in vir die Here, en al wat ons kry is kritiek, verwerping, teestand, rebellie, uit ons eie geleedere uit. En om verwerp te word deur jou eie mense, is baie sleg. Toe tree God op. Numbers 14:10. Then the glorious presence of the Lord appeared to all the Israelites at the tabernacle. And the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? Will they never believe me, even after all the miraculous signs I've done among them? 14 vers 21. So waar as ek leef, sê God, en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal wees, hulle, hierdie volk, sal die land nie sien wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Julle lyke sal hier in die woestyn lê. Nie een van julle bo 20 jaar oud, wat in die sensus getel is, wat oor my gekla het, sal in die land kom wat ek beloof het, dat julle daarin sal woon nie. Net Caleb en Joshua sal ingaan. God is nie ons maatjie nie, ons pel nie, die ou toppie daarbo nie. Hy is God. En as ek en jy hom nie glo nie, 1 Johannes sê, hy wat God nie glo nie, maak hom tot leienaar. There's judgment that you and I will face if we don't believe God's word and don't walk in the ways that He has called us to walk. He talks to all of us in different ways, but we hear and recognize His voice, and we'll talk about it just now. And when He speaks to us, we better obey, or we become part of this group of people. And God said, if julle het my verag, julle sal nie in hierdie land ingaan nie. Numbers 14:24. But my servant Caleb has a different attitude than the others have. Different attitude. He has remained loyal to me, so I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of that land. And Caleb stood his ground and remained true and faithful to God amidst the opposition and the criticism.
And the result of his faithfulness, he was rewarded with a promise. A promise. A promise? I mean, why didn't God say to him, you could go now, Caleb, go and possess the land while the rest will die in the desert? No, God said, I'm giving you a promise, and you will have to hold on to this promise totdat dit in verwesenliking kom. Liewe vriende, daar's niks so belangrik vir jou en my as kind van God as om 'n belofte by God te kry nie. Toe ek tot bekering gekom het in 1965, jaar gelede, het ek die sekerheid gekry, my sondes is vergewe op grond van God se beloftes. Dis geloof. Faith is accepting what God said and making it my own. That's true faith. It's not an intellectual exercise. Faith is taking possession of God's word and claiming it as mine. Now let's jump into the future. 45 years later, still Caleb, 45 years. Sit gou 45 jaar by jou ouderdom. Nou nie ons ouer mense nie. Ek is nou 75. 45 jaar van nou af is ek hoe oud? 120. Of daar rond. 45 jaar later. Caleb kom na Josua toe en hy vra 'n vraag. In Josua 14 vers 6, die boodskap. Jy onthou mos wat die Here destyds gesê het. Caleb kyk 45 jaar terug op sy lewe. En hy sê vir Josua, die leier, jy onthou mos God se belofte van 45 jaar gelede aan my. Do you remember God's promise to me? Wat is die belofte? Ek herinner julle net gou weer, Numeri 14 vers 21. God sê, so waar as ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal wees, my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag, sy nageslag sal dit in besit neem. Caleb het nie vergeet nie, Josua het nie vergeet nie, en God het ook nie vergeet nie. Vir 45 jaar het Caleb gewag. Nee, yesterday. 45 jaar te wag. Dis scary. En gewag. En gewag. En gebid. En geveg. En waar is die begrafnisondernemer? Is hy nog hier? Daar sit hy. Weet jy hoeveel begrafnis het Caleb bygewoon? In die woestyn. Al sy pelle moes eers sterf. Almal van hulle. En hy moes hulle al begrawe, na alle waarskynlikheid. En met tyd was hy die oudste. Dis daar waar ek kom, is ek die oudste. Duisende van hulle. En Caleb het vasgehou in God se beloftes, dat hy sou bly leef en die beloofde land sou beerwe. May I ask you a question this morning? Did God by any chance give you a promise some time ago, maybe many years ago? Five years, 10, 20, 40 years ago. And when you received that promise, it was real. That moment you knew, this is God speaking to me. This is a word from the Lord. He's speaking to me. And it's genuine. Because we know when it is God who is speaking to us. Ek het met Dominee Andries Joubert wat hier, ek en hy braai Vrydag aan daar by my plek. En eet van julle lamsvleis van die omgewing. En ek vra hom uit, ek sê vir hom, Andries, vertel my van jou roeping as predikant, your calling as a pastor, vertel my van jou roeping as predikant. En hy sê vir my, ek was 'n jong polisieman gewees, en ek was besig om stilte tyd te hou en die Bybel te lees, en ek staan op my knieë, en ek moet sê, ek was nogal beïndruk, hy staan op sy knieë en lees sy Bybel. Wow.
En hy sê, en hy lees in Esegiel 2, in vers 2, en hierdie woorde staan daar, en ek het dit gaan lees, mensekind staan op jou voete. Hy sê, ek skrik myself daai oomblik. En ek besef, God praat nou met my hier van my knie, en hy sê, toe staan ek op. En God sê vir hom, ek stuur jou na die kinders van Israel, en jy moet vir hulle sê, so spreek die Here. Hy sê, ek het dadelik geweet, God het my geroep om 'n predikant te word, en ek wou nie 'n predikant word nie. En vir meer as 4 jaar, van daai oomblik af, het hy van God af weggehardloop. He lost his peace, he lost his joy, and he knew he was outside God's will. He was a rebel. 4 years down the line, God spoke to him again. And then he made a total surrender of his life to God. And the peace came back, and the joy came back, and he was focused again. We know when God speaks to us. The problem is that we sometimes forget what he told us, what he promised us. With time, dis asof daai belofte so bietjie verweerd raak, vol stof raak, weggebêre word. Do we still remind him about that promise? Isaiah 62 verse 6, the message, day and night they keep at it, praying, calling out, reminding God to remember. Reminding God to remember. They are to give him no peace until he does what he said. Maybe you've come discouraged, and maybe the devil is telling you, it wasn't God that spoke to you. That promise was just wishful thinking. And you've discarded that promise God gave to you. You stopped believing, and you stopped praying about it. Because we get so tired of waiting. And along the journey, the enemy can come, and unbelief rolls in, and they rob us from our inheritance. Jy sien, Caleb se voorbeeld inspireer jou en my. 45 jaar is niks in God se kalender en in sy horlosie nie. Josua 23 vers 14, Josua aan die woord. Julle moet erken met julle hele hart en met julle hele siel, sê vir die volk, dat nie een woord van al die goeie woorde wat die Here julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie. Alles het vir julle uitgekom. God is geen mens dat hy so iets sê en dit nie waar maak nie. God's yes means yes. En Caleb inspireer jou en my om vas te byt, om moed te hou, om deur te druk, en ons moet getrou bly. Die antwoord is op pad. Dis tyd om ons geheue af te stof en te onthou en vir die Heilige Gees te vra, herinner my bietjie wat u vir my destyds gesê het asseblief. En dit is tyd om te onthou dat God altyd doen wat hy beloof het. Caleb said to Joshua, remember that the Lord said to Moses about me, he said, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land of Canaan. Wie van julle is so 40 jaar oud? Plus minus 40 years old? There you are. Imagine. I was 40 years old. And he sent me to explore the land of Canaan. I returned and gave an honest report. So that day Moses solemnly promised me, the land of Canaan on which you were just walking will be your grant of land and that of your descendants forever, because you wholeheartedly followed the Lord my God. Now, as you can see, the Lord has kept me alive. Okay, sit nou 45 jaar by julle ouderdom, julle wat julle hande opgesteek het. Nou is jy 85. 10 jaar ouer as ek. Today, say Caleb, I'm 85 years old. Ek love hierdie woorde. I'm as strong now as I was when Moses sent me on that journey. And I can still travel and fight as well as I could then. Ek dink aan Larry, hoe sterk was hy gewees in sy ou dag. So give me the hill country, daai bergland.
that the Lord promised me. You will remember that as scouts, we found the descendants of Anak, they were the giants, living there in great walled towns. If the Lord is with me, I will drive them out of the land just as the Lord said. Vriende, party van ons lewe doelloos, rigtingloos, ankerloos, passieloos, want ons is nie in lyn met God se woord en sy roeping en sy plan nie, en hy het 'n plan met elkeen van ons. Nie net met predikante nie. Caleb, gewone man, toe word hy 'n gewone ou toppie van 85. En hy het 'n droom en 'n visie en 'n gebed en 'n verwagting en 'n geloof wat hom gefokus hou. Vir my sit musiek in my ore. Ek hoop in joude ook. God skryf niemand af van ons ouderdom nie. Vriende, ek net vir jou sê, luister, dit is my baie moeilik om hieroor te praat, want dit klink regtig of ek brag. Maar Paulus sê hy roem in die Here. Kyk na my. Ek is 'n verpiepte ou mannetjie. Ek weeg 68 kilogram. Verstaan jy? Hier is nie spiere nie. Maar jy kan nie glo die goed wat ek in die gym nog doen nie. Jong mense kom na my toe en sê, "Maar Rudy, hoe kry jy dit reg?" Dan sê ek weet nie. Ek dink Samson het gelyk soos ek. God gebruik mos nie groot sterk ouens nie. Hy het nie hulle nodig nie. Hy kan hulle gebruik. Hy gebruik sulke flimsy ouens soos ek en Gideon wat praat van swakheid. Unbelievable. Wanneer ek pull-ups doen, ek kan 15 pull-ups doen. Wanneer ek pull-ups doen, dan is dit 'n lofoffer aan God, dat hy my op my ouderdom ook kon toelaat om dit te doen. Ek het verlede week my seun van 50 pak gegee op die muurbalbaan. Dit is nie moontlik nie. Sien, ek verstaan wat Caleb sê. Maar party van ons is liggaamlik nie meer so sterk nie, dis nie so belangrik nie, Een klein bloedklontjie en ek sit in die hospitaal of dood. Maar liggaamlike krag is nie die ding nie. Geestelik kan ek en jy 'n kragtige geloofsheld vir God wees, soos Caleb. En 'n belofte in jou lewe wat God vir jou gegee het, gee jou fokus en doelgerig. Nehemia is besig om te bou aan daai muur. En waar kom hy vandaan? Van Babylon af in gevangenskap, en hy was die koning se skinker, sagte handjie soos ek. En hy moet nou 'n reuse bouprojek oorsien. God het hom gestuur met 'n opdrag. Maar as ek swak is ek sterk, het Paulus gesê. Want sy krag word volbring in my swakheid. Sometimes we're too independent, too self-supporting, too knowledgeable, too high and mighty. And then we have to come to a place where we realize I can do nothing without him, but I can do all things through Christ who strengthens me. The victories that were waiting for Caleb, and he was 85 years old. A new portion of land to take possession of. And let me just say this as well. This is the amazing thing of God's grace. The promise was given also to Caleb's descendants. Ek lees deur my vrou het 'n klomp joernale geskryf. A lot of journals that she wrote in. She lived so close to God. So many scripture verses she quoted. It was such a blessing. And then I read this past week some of the promises God gave her for our 2 sons. And we've got 4 grandchildren. And God reminded me through her that there was a couple of promises he's given us. And now it's my responsibility to start praying those promises and reminding God what he told us about them.
Moses solemnly promised me the land of Canaan on which you were just walking will be your grant of land and that of your descendants forever. Listen here, Joshua 15 verse 18. Caleb's daughter approached her dad. Caleb's daughter. Ladies, so sorry, but in the Old Testament, you didn't feature. Only one or two exceptions, but you didn't feature. It was a man's world. Not fair. Jesus came and leveled the ground. He has put women into a place of honor and respect and elevated you to this position that you are in today. But here comes Caleb's daughter, and she says to Caleb, one translation says, as she got off a donkey, Caleb asked her, what's the matter? She said, you've already given me land in the Negev. Now please give me springs of water too. She said, I've got dry land. I need land where there's springs of water. Julle boere weet waarvan praat ons nou. Wat ons hier deurgaan. So Caleb gave her the upper and the lower springs. What did she actually do? She claimed the promise God gave her dad. That's what she did. I'm coming for my inheritance that God told you about. That's what she said. En vriende, ons kinders word geseën omdat ons 'n pad met God geloop het. Hulle maai waar ek en jy gesaai het. En as die teenoorgestel is ook waar. As ek en jy ontrou is aan God en ongehoorsaam is aan God, gaan hulle maai waar ons gesaai het. Geen seën nie. Geen inspirasie nie. Geen beloftes nie. Does anyone know what the name Caleb means? Wat dit beteken? It means dog. Hond. Wie noem sy kind 'n hond? Maar jy moet mooi luister. God kyk bietjie anders na ons. Caleb was nie 'n straatbrak nie. Hy was 'n pitbull. Verstaan jy? Wat die laas het jy op YouTube gaan kyk, hoe lyk 'n pitbull? Dit is so intimiderend. Een van ons lidmate, ou Japie Bierman, Japie het op 'n plot gebly. Japie is al in die hemel, maar Japie het op 'n plot gebly en hy het 'n pitbull gehad. Maar die pitbull was nie met 'n ketting vas nie. Hy was binne in 'n groot hok. Seker so groot soos hierdie vierkantige hok met 'n draadheining bo-oor. Want daai hok byt nie net die draad, daai pitbull byt nie net die draadstuk in die, was dik draad, hy so bo-oor geklim het. So hulle het bo-oor 'n draad gesit. Eendag het die polisie gekom om een van sy werkers te kom soek, want hy was seker gedrink gewees of iets verkeerd gedoen, en toe hardloop die werker binne in die hok in, want die pitbull ken die werker en toe kon die polisie op die kry nie. God se pitbull was nou terug in die beloofde land soos God beloof het. Joshua 15 verse 14, Caleb drove out the 3 groups of the Anakites, the giants, the descendants of Sheshai, Ahiman, and Talmai, the sons of Anak. He conquered 3 giants and their families. So Caleb became the giant slayer. And without really realizing it, Caleb also became an example in discipleship. Now, as Christians, we know that Jesus told us to make disciples. So what does discipleship mean? It means I must reproduce myself. And you should do the same. Paulus het gesê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Caleb reproduced himself. He inspired somebody else to follow his example. Who was that? Hoor 'n bietjie hier. Joshua 15 vers 15. En daarvandaan het Caleb opgetrek teen die inwoners van Deber. Hy het nou daai drie reuse stede met die reuse in verslaan en hy het gesê, hy wat Kirjat Sefer verslaan, nog 'n stad met 'n reus in, en dit inneem, aan hom sal ek my dogter Agsa as vrou gee. Dis hoe hulle dit deesdae gedoen het. Die skoonseun moet daarom sy plek kan volstaan.
Caleb sê eintlik, who will follow my example? Who will go and kill this giant? And I'll give him my daughter. Hoor mooi, daarop het Othniel dit ingeneem en Caleb het sy dogter Achsa aan hom as vrou gegee. Othniel was his disciple. Othniel turned up and destroyed a giant. Nou het ons 2 pitboele. En God het hulle kragtig gebruik. You see, we have no idea what our legacy will be like. En praat nie oor geld of grond nie. Praat nie oor besittings nie. The results will be if you remain faithful to God. Because you have no idea who's watching you. Othniel was his brother's son. This young man watched his uncle killing giants, heard the stories about being faithful to God, watched him in the desert, focused, trusting, and he was inspired by this man's life. En Caleb het nie geweet dat die jong man, sy broer se seun, sy skoonseun sou word nie. Hom lekker as ons skoonseuns kon kies nie. Wat het van Othniel geword? Judges 3 vers 7, Rigters 3 vers 7. Die Israeliete het dinge gedoen waarvan die Here niks gehou het nie. Hulle het die Here hulle God vergeet. Josua is nou dood. En die afgodsbeelde van Baal en die heilige pale van Asherah aanbid. Hieroor was die Here kwaad vir Israel. Daarom het hy hulle 8 jaar lank in die koning van Mesopotamië se mag oorgegee. 8 years they were in slavery. Toe die Israeliete by die Here gaan hulp soek, het hy iemand gestuur om hulle te help. Wie? Die gees van die Here het van Othniel besit geneem en hy het Israel se leier geword. Hy het die koning van Mesopotamië oorlog gemaak en hom met die hulp van die Here verslaan. Daar was daar 40 jaar lank vrede in die land. That young son, that little boy who came from nowhere, slew a giant, followed Caleb's example, served God with his whole heart like his uncle, became his son-in-law, and became the next judge in Israel, filling the shoes of Joshua, the leader. Dis Caleb se legacy. So ek wil kom land. My vraag aan jou. Wie is jou Othniel? Who do you disciple and inspire? Vir wie challenge jy en ek? Vir wie bemagtig ons? Vir wie mentor ons en inspireer ons? En dit gebeur partykeer sonder dat ons dit besef en ander kere it's intentional. It's intentional. Wie gaan my opvolger wees in God se koninkryk? As 'n jong man wat nou die senior leraar is in Nuwe Lewe Gesinskerk waar ek vir amper 15 jaar die senior leraar was, Andre Donaldson. Ek onthou toe Andre na my toe gekom het as 'n jong seun wat ek nie geken het nie, en hy sê vir my 'n paar keer by ons kerk besoek en hy sê vir my, oom Rudy, die Here het my geroep om 'n predikant te word. Ek het hom so skepties aangekyk, want in my opinie, ag nee man, eerste tyd. Wel, God het my verkeerd bewys. Hy het 'n giant slayer geword. En hy staan nie net my skoene vol nie, hy is beter bekwam as ek in baie opsigte. Ek het nog geen jong man gesien, jong predikant gesien, wat in 3,5 jaar se tyd, wat hy maar senior leraar is, so gegroei het, en so ontwikkel het soos hy nie. Unbelievable. Let me close with this poem. Caleb, man of faith. In Kadesh Barnea, dis nou die plek waar hulle was toe hulle die land gaan in besit neem het. In Kadesh Barnea, dust and fear in the air, Caleb stood firm, though the people despaired. While others murmured through the night,
he trusted in God with steadfast might. When giants loomed across the land and hearts sank deep like shifting sand, Caleb declared, "The land is ours. God promised it. His strength empowers." With a different spirit, loyal and true, he chose the path of the faithful few. Not swayed by fear or human cries, he walked by faith with steadfast eyes. For 40 years he waited still, obeying God with iron will. And when the time for battle came, his fire burned with just the same. "Give me that mountain," Caleb said, "where giants sleep, I'll take it instead." With sword and faith he won the land, his promised home by God's own hand. O Caleb, soldier of the Lord, you held unswerving to his word, and those who follow God full-hearted will stand firm, brave and lion-hearted. Here sal U ons help om inspirasie te vind by hierdie kind van U, hierdie man van God, hierdie doodgewone persoon wat gegroei het en toegeneem het in genade by God en by die mense, en U kon hom kragtig en magtiglik gebruik. Vind onder ons 'n Caleb of 2 of 3 of meer, ek bid U, wat 'n ander gesindheid het as wat die mense om ons het in die wêreld daar buite, wat absoluut loyaal is aan U, uitverkoop is aan U, gefokus om U te gehoorsaam. Ek glo U help ons. Dankie, dierbare Heilige Gees. Amen.